bab 79 ka Riyâdou Sâlihîn alwali al-adil ngal yewten fi laamiɗo nunɗuɗo halfinaɗo ardiɗo nunɗuɗo. qala Allahu ta'ala inna allaha la ya'muru yamri bil adli wal ihsan wa qala ta'ala waqsitu nunɗe inna allaha yuhibbul muqsitin. an abi hurairata radiyallahu anhu ani nabi ko ƴetta nabajo sallallahu alaihi wasallam qala wi sab'atun yimɓe jeeɗiɗo maɗulle façon yimɓe jeeɗiɗo yuzalliluhumullahu allah ɗowdino yeɓe fi zullihi ka ɗowdi makko yawma la zulla ñande tawita ɗowdi ala illa zullu sona ɗowdi makko ndi. imamun adilun arano on ko imamujo nunɗuɗo wona feƴƴo ko gangunal ton julna ko kala ardiɗo foti kaka politique foti kaka dina foti kaka ɓeygure. wa shabun e suka nasha'a mawnuɗo fi ibadatillahi ta'ala e nder dewal Allah siko debbo e nder jiwoyagal makko ngal fof har mo jokki dina o waɗali bone. siko suka e nder sukayagal makko ngal fof siko gorko mo jokki dina kan o waɗali bone. wa rajulun e gorko qalbuhu ta ɓernde makko nde mo Allah ɗum hino yowi tun fil masajidi ka julirɗe haaju makko ko toon towoni. wa rajulani e worɓe ɗiɗo tahabbaɓe yiɗidira fillahi fi Allah subhanahu wa ta'ala ijtama'a ɓe hawtodira alayhi e fi ɗum ɓe wurida ɗon ha wa tafarraga ɓe serta alayhi e hoore ɗum. wa rajulun e gorko da'atu noddamo imratun sonnajo zatu mansibin jomiraɗo dambe ɓi yimɓe yeɗɗuɓe ko jamalin e ngari sonnajo labaɗo yo on noddamo yoɓe waɗu zina tawa o landaki mo kadi hay mbuɗu tawa o hula kadi goɗɗo no tawi ɓe ɗon kono kanko gorko on faqala o jaabo debbo inni min akhafullaha miɗo hula Allah min mi waɗata zina. wa rajulun e gorko to sadaka ittuɗo sadaka bi sadakatin sadaka faha o suuɗa mo okki on o suuɗa sadaka on o jonna mo okki on hatta la ta'lama ha te ko suuɗi tawa andali simalu jungo makko nanongo ma tun figu yaminuhu ko jungo makko ñaamo ngon okkitiri kon. wale goy hara wontirɗo ka nano makko andali ko honɗum o jonni o wontirɗo ka ñaamo makko. wa rajulun e gorko zakara Allah o janto inde Allah ne haalinara mo weddi kanko tun fa fadatu aynahu ha gite makko ɗe yuppa gonɗi. muttafaqun alayhi yo Allah waɗen jeeyaɓe ɓeɗon jeeɗiɗo. wan Abdoullaye ibn Amri ibn al-As radiyallahu anhuma qala wi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki innal muqsitina anduno nun ɗo ɓen indallahi ka Allah ala manabira ɓe wona e hoore gangunalji min nurin immorde annora. alladina ɓen yaadiluna nun ɗo ɓe fi hukumi ɓe nder ñaawoje maɓɓe ɗen wa alim e hakkude ɓeygure maɓɓe ɗen wa ma wollu e kala ko ɓe laminaɓe halfina kon ko ɓen woni ko faanda. rawahu muslim. wa an Auf bun Malik radiyallahu anhu qala wi sami'tu minani rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu maka khiyaru ummatakum ande ko ɓura suɓede mofte mon ɗen fof alladina ko ɓen tuhibbuhum ɓe tawata hiɓe yiɗi ɓeygure maɓɓe ɗen hiɓe yiɗi mofte ɗen wa yuhibbunakum ko ɓura suɓede hooreɓe moɗon ɓen a immatakum hooreɓe moɗon ɓen alladina ko ɓen hooreɓe tata tuhibbunahum hiɗum yiɗi ɓe onon arda ɓen wa yuhibbunakum ta kamɓe kadi hiɓe yiɗi on tawa ɗon yiɗi ardiɓen kadi no yiɗi on. wa tusalluna alayhim hara hiɗon jokko e maɓɓe wa yusalluna alaykum hara kamɓe kadi ɓe jokko e moɗon hara hiɗon du'anoɓe legoy kamɓe kadi ɓe du'ano on ko ɗum ko fanda ɗo. wa shiraru a'immatikum ko ɓuri bonde hoore moɗon ɓen fof alladina ko ɓen tubghidunahum ɓe monani ɗon he awa ardiɓe leyɗele aduna Allah on hande wattu yiɗi dey wa yubghidunakum ta kamɓe kadi ɓe monani on wa tal'anunahum hara hiɗon huɗa ɓe wa yal'anunakum ta kamɓe kadi ɓe huɗa on ko ɓe ɓuri bonde ardiɓe ɓen awa ardiɓe ɓen hande heɓe wattu yiili simi wi ardiɓe ɓen hande na ñande an jentiɗa hande on ɗon na on hande ɗon famata ko hande mo tafsir on waɗa on ɗo hande ko ɗon ko famata ko handejo on ɗum hande ko bi maana ko alhamisa le 21 novembre 2013 ko handejo ɗoni ko fanda. qala wi gunnami wi ya rasulallah afala nunabiduhum ene e accatale min suɓa ɓe. qala wi lama aqamu fikum ɓe wi enene laaɗo afala nunabiduhum accata min ɓora ɓe safe min folla ɓe. qala laaɗo maki la acceɗo muñe ma aqamu fikum sola en tant que hiɓe ñinnude julde nde hakkude mo mana en tant que hiɓe yamirde yo juule la acceɗon terteɓe ma aqamu fikum sola en tant que hiɓe yamirde on julde nde haray terteɓe ɗon kala bone mo ɓe waɗi yon noon si yeehi noon joni ha ardiɓe ɓen
yehi tawi ko nden julde tigi ɗoni empêsude hayso ɓe ala wiide ta juule kono ko nden ɓen empêsude ha juuloɓe ronka no juulira andi ɓen ɗon duwama ittede rawahu muslim kawlu wigol ngol tusalluna alayhim ɗon du'anoɓe ayta du'una lahum koye ɗon du'anoɓe wan iyad bun himari radiallahu anhu qala wi sami'tu min ani rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu maka ahlul jannati yimɓe aljanna ɓe salasatun ko ɓe tato ha yo Allah waɗanmi Abdoullaye Kalla jeeyaɗo e ɓe e onon jentiɓe lamɓe e ɓe ngure ande amin arano du sultanin mo ɓusitun ko jollaamu nunɗuɗo si wiyama laamu na yen huulan tum président on kala e men en faami nane ko lanɗo ɓa ko alanɗo ka ɓe ngure ma nden lanɗo nunɗuɗo hakkude ɓe o laamiɓe mo waffa kun hara kadi ko hawrindinaɗo go'o wa rajulun e gorko rahimun yurmeteɗo kala mo yiidi raqiqul qalbi sewɗo ɓernde li kulli di qurba onande kala jom ɓattodiraɗo makko wa muslimin e julɗo tawa o yurmetemo wa afifun e newiɗo mutaaffifun newinowo do iyalin jomiraɗo ɓe ngure ko ɓeɗo rawahu muslim ko imam muslim ko filli hadisi on ko ɗo dambugal meɗen ngal lanni wallahu a'la wa a'lam